Bulan binaka naknasya mamay. Isa doloka dolan ravi dola vina nimbula vinaka vikem nina viokani ni sema tikumaina ka vinaka ni kua vinaka vakalevu na vito kua ni tikumaina nonda vitala noa en buku ni sana vakaturanga o serua
klani rong binaka tikuyanin na ndomo ni sere oya talenti na sere ngoni the wood keri chikumikina na be ya ni koro era umana keri tiko na sana bakaturanga o serua binaka bakalim na sema tikumai bikemni na sema rau mai na kabingo binaka bakalebu na bakarongo tikumai na nonta do vitala no tiko na lomni madao lomni be madao ia enda maro takanira sureti chukumai na wekanda ena sano serua menda mai vitala no binaka na kabinikua da vikilai da wewase da rongo itala noa lebu na kabinaka enda na mai bulida bata ena i bata ngo kani ngosa lako chuko na karuni madao si botal chuko rotal na madao erna ngwali chuko mikina na nonda bulang en buno bakaturanga o serua da bakumbula sarti ko bir kedena bebe kani na bendel ni abutambu ni sana bakaturanga o serua bir na bebe kani na eno serua korobuna niu bir ton barong chuko ngo metal na ua do mbula binaka medula nuku bakatal ngakin may nambutin siya nga nimula da kinono butule nimbula binaka da maru sar ni tikubat kikenda na kabinaka ni kwento na nonda bulangi ano may nonda bulangi to kai bulangi to keiti ko na mbongi binaka ni kuwa turang oso ya kero marotaka ni sulito ko na nona ngona menda bebata na kabiniku menda may bitala no mensa dara ba kumbula sarwa nimbula binaka sibuloni takel binaka bakalebu na semo mainiko Nakanimbula Dr. T. Nimbula binaka tsika na kabinikua Malaka tunumbula. Isa sa may rongo dada buku tsika tau ni sa tiga bume sa antolom beka na bibo no may na bono bitile buku na bono rosongo tu ragmanda na nomni na numa na buku ni tikinango Ya sanda ba ko binanga na buku buku tilawan ni matintu na kinasuli na nondang nangalala ni nonda Victor Sek sana tikunga na baka na nanu bikenda baka dua na kinakawe ng bula raramba sa ikuan na nondang dua bota tikunga na nilinga ni bingarab na kinabolutu tikunga na matindi ongo kaya baka indalinga bata delo bata dan dua bata enda na bolutu na matingo en doang nang nalakalakongo na binaka na kay kutang may bikenda en na bisi na satu may matanda sabi na bali besar na nomuni rayong gori sa tiga buat cuma na bebisau siang wala ngai biti na besi buru-buru talaga yan sada na lakutik na nonton tatang kumaki kena nonton murid kumpiak nga na bilaw tu sa biti kumain na matin tu kirto na tampanin ni bulay binak bali besar tau na nomu ngole main ka binang ni kuamin dormi bitala no me pakanga keni bala bir nando ngole meni bata-batanggo dra kambimbi menta bikilai binaka ke rombek nganyo ni paku madal tak matanga bike mami na nomuni koro na nomuni korni basu na buno ni abulikina kena uno talanga ni daka tikina en latikina ngonongo sabi nakatumandan na baka binabiki mo ni Dr. T en nomuni bisuriti na buku ni bata-bata ni bitala nongo en na ibola mata untuk kabaliw na nomuni bisuriti uzing omay na elo baka binabinaka kina baka mundo rabi na dola ambulo rabi na dola matangwali na matakana kabinyani singen dinday tumandan na nagang gusto ni dembale butekele o zabutu ngame na koro buneniu ngone ngani buneniu nongu korni basu o namagumangwa awa hulinga mayen na korni bulela tenara memorial school na kelas 2 kina kelas 1 kawan dia wayani kina bule na secondary na form 2 kina form 1 and when na secondary school ngo may ni tasiri di vice principal tuki na ndu kero matabit tini sama ni Vito kanitu bataki ko na ilako ya may tomani na form 5 kina form 1 and kurbul talaga tinara secondary school
ni kuasa latinara kolistiko. May toman sartu kay ni nabuli na korni buli bi barutak ye sa mambula. Waya se adan kinan na Fiji Institute of Technology. Leito yaw tekina dhuru na Foundation Science. O ngay do na madao sabi isaw. Lande vasarin do na program na diploma in industrial laboratory technology. Kaumani may wakadabar saray na bulia na mga ni dua na embaki. Mani lagi tiga buda kasaran na puno ni pakadindik kaya Cornivia chemistry research station Oti sam kay may tomanya ni bakalelay na buli lagi buli saran na buli ni Bolatambu kor buli Bolatambu Bible College kaya may na harvest Bible College may Malibani, Australia. Badur na undergraduate, Biblical Bachelor of Arts in Biblical Studies. Ngelibador saray na Masters of Arts in Ministry. Rut to kan yono na embakin na bibo ruteng to may na Bible College ngo. Chami to man sa tal chukay ni nabule USP. May buli din na lawangan ni matintu laka lawa may wada bar talangan na buloya may tomental to kani na postgrad kaya na masters in law simberti ni baut yan at tikinoko bukungan ni so nadakadakay so waitem kina awa nakadakalilay na Cornivia Research Station na chemistry section do bador kina na bakandindik na bukuning gele na bukuniway kakana way nga ni bibak matinitaki na drugs na bakandindintaki na cocaine sen marijuana sen wika bakango endo lindike endo kau balbilaway na kinitutugun bakandindina nongo na way nga ni bibang matintake so ocho may kasbuli bakalilay na latinara secondary school may ruangan na yung bakit kaya ocho may ngol saray na buli balang les may nabuli balang o may bingarabi buli baka itatala bibuke na balut ngay na koro bulasar tunga wana koro T2 sa may ato nakadini turang na bunila kalau ni kulut na ito masela sembero ya na maraman na otingo ndo baka kaitu na kinidabut na tembara ang galukan niya maramanga na koro bengarabi buli bangkas ni buli kulut total tunga na yan niya no masela ya lesumay sa ato na binding technical pero sa may biosaki sa abaw na ibaw ni yaw tahin do ng matabu wale sa may kiraw may ngolyan ni kinatumasya lang misala ito man nadadakan ni kulot lay ruwan na yan baki kaya bengarabi na kulot watal ngakin nandun ang kurubuli kiraw lingkas ni ultal ito ngakin lista limay may tomani na buli na University ni Davan Pasifika buli lawa dawan na buli ya Bingarabi balilay na doon na law firm na doon na maramani kandabu Mrs. Rabono wat kinakinan doon na nganing ko na umirekay ngo menusuri manitandol nito na Katumba Bay Telecom Fiji Limited lebing garabi kinabalilay baka chief legal clerk kina solista ni TFL dua ngabi mama nemba kina bingarabi kya o sa lande sarakin na tambanan ninggel maroy gona ronondolu tinikaba may bingarabi ko na tambanan ni Sarbonua bingarabi wuling ko nandi enaloma ni ruobi mga nembaki kya ni semberan yung gay terus lagi ini tutu ko sa may damit yukin na singa denday
Saro to chiko ni lima na ambak na pingarabi. En wali wal ni tambal ningel marui. En nangono binango. Ya. Naloma ningon ni takata kete ngon na bibunan takata tukina. Siya nga ningola dabi na takata kasi kente kina na turanga. Kaya nabuk ni non the swai ni takata ni kena pakatiti nga ni tutuinaka. Na kena non berti kon na kanda. Yan nabuk ni hindi na ni boss ni Kalowen. Nangon talangango sama ito yung taychungan doon na pingarabi takata kapakaluto. En hunong ko nandi. Kasakin ni tal-tal juga nangunong ko na Harvest Fellowship Ministry under the Assemblies of God Fiji. Wala lang nga Dr. T na ibang masalam yung balatan na nunggu koro na huli kay na sakadaka. Garab ito ka na ngono binamo. Sa totoo ko ba kawit nakabali mo na mo bewasito ko mind totoo ko ba kawitin dareda na bewono bakla kova dareda na bunong walikina ilang wal talchunga na huli wal talchunga na lut rola ko ba totoo ko ba kawitin na no munitalan no talibyo na nung romoda ni wabuli nga na latian na ra primary school class 2 kinawono o tiyaong galistal mikina mo may buli ka mamingkas ni buli talaga. Ranyo ni pamadal takamate na dawe so ng duin-dui o reda may nangonawa si buli kinan niyo si dorboli lai may nanumulis tali may mamingkas ni buli tali na puro buli batangan. Leo sartu na mbole ninda singona ya se numan disis ben siya mat po sartu na bula. Ya doang nakara ninda baka samataka. Nan kenangan rebi nga me ratumbir nga o iran na lubenta. En abika me baleta me binakabira na bukun non sasanga na bulika kaya non ra bangang kataki mera baka binakatakan ng bulan ni Willy Ball. Daura kachikon na turangan na chemen niya sa no siruan na non napakabuliti ko chikon na turangan na tamana na bukuni non na Willy Ball. Ngoe do na kae dalyang kachuki na bukalib na kawituki. Kaya na non da baka buliti men da bayang taka baka binakanangaw na kaya na non da baka ungeti men dan daw Willy Ball. Yan na suli kinabigyan da ng dondo men dan na baka masalatay kenda ay na sa baka Britania baka buki kenda na bukuni zingo na buki kenda na bukuni non da wala na bikango na buki sarawali na non sangat ay me ato na rawakan na huli torsa ke bikin dan pambinangon niya sa nasiru yo indo na kay urede silang ko nangono ya yo sing madala nangono ko den dua sara ko kabin nakatati ko ng kasnibulen din dai natikino ya nakena panggang tay chunga so natikina ko molmulume na nungguray nangono ya Di na sarang totok. Nakapakalib na mo wasemay na ulutangaya ng bimbin ni Willy Ball. Ang kasarangan ng bimbin ni non rabi tumberi na itumtumboy vale. Mera baka yalong kang katakin ng ngoni mera Willy Ball. Mitik usarap na kami vale. Ni sember na non rangoleni na ngoni mera ngoleni ni Cornibule. Kimbal doon din na itabing bimbi kada na itumtumbo. Mendo bukir sarangan ng ngoni na tikabutak ni non ra Willy Ball sa non ra bol mitik busar nga may bal totok ba kawiti yang pakataba na numro ngole na ya tumasel pakataba na tuba kiniray na numu Robin to titak ng bula may na tumasel kay na bula may vit sabi na kana pakatangin din ni buli ng bula may na masel Roni kay rua si tolu na yung baki muritu na level ni buli kaya ni kauya ni na kero na biwati ni rongole kaya kero kutatuan ya so na material ni kanibuli ngoy biti bira mandangan salay grade 12 kero bang tangan na textbook nga ni form 3
Yo si sobir sin rendre nga bira. Yo klan na lenga libu mekia na lenga sarangani ken na tumbir ti kon na sulsulin may na preschool lago may na primary school. O yan nambula kenala lesson ni rabaya ngatakan. Eliu talengay kya na angas nibuli. Kamanta korvul kero alebing karabina. Boy token nga doangan esong sungulin lotu. Assemblies of God may kya na danay Bible school. Eliu nga biro korang kas nibultu. Era pengarabitu nga baka lotu. Sa itala-tala. Yo sobera baka diploma may Amerika yan standard satu kya. Yo na kuribuling ko eran dola utang amikin na sona misneri may Amerika mera may vebuke. Ya nindare na baka tangin din buli. Euronika ni do makasartu na education system itong goibit. Baka to watakira. Yo na disiplin bula lenga wale. Dera may kornibuli ke erangone nga sarang kasi sara. Ya pinakachiwale una disiplin nimbula. Ya vera may kaya. Beran na non rasingo chiko nga iso era sa pinaka na non rasingo totolo na non rakilaka leo vera era vador saraba pinaka nabuli. Nirala ko bango merangay lakwa ni nabuli torlaki. Balate ni vida ng gas ni buli lakwa ni biti rabing karabyo na kornibuli. Era lay successful sa roira may baka watan ni batikira na sota la kornibuli. Era sang indole sumaya ra baka binabinakta na kaya na bangkang katotaki ng bula baka iba karaw. Ra baka binabinaktakan na baka tabuli di baka durbeira. Ni level sa sotaway ni na form 3, form 4, form 5. Sarla ko na tertiary. Na lesioning kitubuli din iba huli din ke era lesyo tawatal chiko ina tertiary. Era lay ya vera sa rin din kili ako na tertiary sarla lay baka binakatakan ni rasabuli darawa niya na high school Yo ko pamuri na American system. Na atu masalah ya napakataw sarchung nga uiran ng kasnibuli na nonra kilakaki na nonra experience ni bibakatawuli ya yan na level la renyuka yan ni huli makya sato sa chiko sabang kang kaltek chiko ya sebi na kachunga so bubairan na nonda meron ng ulan meron ito mo na tunadakakan ni bibakatawuli ya batal nga kinanakulot. Konsep siko ni makatokan na pustolo paula mo tent make o la ko nyo living garabi o saong garabi ko nga vito ko ni kolotu vito beri na sulsol yung bula bayalo baka bulikata lang nga ngono bono binakan nintan kau kinamela baka tubuli kinanang bulay. Ayan may baka na baka tangin din buli. Kaya baka dua may kya may form 6 to may kya. Elaw may kya era ni may form 1. Na din level Sekian balok may karababalela yun doon na niraw nito na alindin desar no nabingarabi kya salay siya masarchi kung nandun ang matabuwal arto mani binakatan merto bako tumayin doon na makumbun raw may buli kebit may durusar kero sa sangata may buli na university ya saka nga ko baka ngautong katwin doon na lalang asimyan din patangin din ni buli sa tunggo no no bono kero sakila binakati ko kero sa pamboli ko ito nga misasangay na renre keritu kaya baka saloman tangakin na baka mbota narawangan dan sota na renre yan dahuluta ya manikan raraw may lalak tongan na tiko kasama ni Waltalan
Ya baka na ibang tangin din ni buli men tu masela. Ni baka tu wata ke beta ke kenda nanda sistem kenda sa ayaw kaliasa. Senjena salangau already matanga tahu na pipono na was pasifika tagay ngwala ni banggoy papinukini sana tu masela sana Cook Islands sara boy tutulile butu irana nonta may biti salangau na do libite keda talinda ngoni toke ni da redir na nonta era sa boy tutulile butu na pipono rangoli kina was pasifika totok na ibarita kibinakaya ni tiko na bengara binaka ni tamdaka ni buli eviti ya sanda na viva ungiti nga me bakana kawa wase chuku meliwe menda baka binaka taka chunga ke sa tos binaka tiko tos chunga na bengara bike na bito ko ni mai bali ni tare da gorna no movie bantu te takai or to mena to masela ke da to mai viti binaka bali besar tahun na no mo bos ni bi baka ungiti ke na bi wase ya biran na barong ti kumay nimbula binaka na siya mati kumay Dubai bula binaka bikim do na siya mati kumay Kina o marita na lente do bambul kumay may bisama bula ubini may Australia kay Iliana buli may New Zealand totok na barong italan no binabekanto si bulon itakel nakabalib sa rataw na may biwas ichuk na kabnik ko iya ganun sa lista lamang ko serua mevakan di guarda non taru o yawa di vital na nakavinikua no mutumbu da ketiko mai no se dor bole lai me bunan niu na no mula ki buli no ngole sarani tasir no mula buli waindina bo tu so na itala no makawa may bunan niu ambo do rongo da tu verombek na gasi se verombek na tu kamuni se bumuni oni be wasena kavinikua Na ganduangan ni talno makawai talno takavion na turang na tamangu anggon na membaletanga na bisa uni nunggu ebusa na nunggu ebusa ni kwa sangkali tu gina ebusa ko korleo na korobuna ni ko na ebusa mburin tu sa may bisa uni kwa sa ebusa ratu ti ko nangon ni kwa sa bakay bola tekto ba matinto monre banga mutal no tangana kay talmo ta na turang tamang ena no ngandre chungo ko me bakan data chunga mukla shodi yo ken ne nangon na ya kakwanya huni bolotu ni ratsukuna na turangan na huni bolu sirwa ya sa ngai tahun na kabe ko na turang talay or tsukuna kabe na buni bol re ka ko ngandre pa mo buni bol ke sirwa mo na laksanga tale mai vita tale na ya busa merangali mai biko mai na busa korle ngo sanga mendu obira na ya busa ko na busa mburintu gunaniu me sanga me ingali na ngone salada ba muri talno na turang na tamago niya besureti mai na turang na buni walu ua na tukang na tukang borua na chusu windowi me ngole mandani kina ni turang romani salawata tu ke nando na turang na turang ni korbo na dana ya mustoli rongole ani rosinga ni klan na family bogadori ya anak ini bara untuk na tanoa sa kausar may na way ni bibang matinitaki rausa bangunubi rausa mateni sa ngay kana turangan ni buni balureda harun duru tunggo ruai tumbaro turi wautu okere amosoli ko may nanum bonua nanum yaw nanum tamata mo viau taro tale ngalutunga na turang na tukang sa ayaw na ngaw na sa ngay kayanin na turangan na tukang goborwa rengo ko na turangan ro salabaten yo emosi
Nangay daw to ko na bosong ko na bosaban itu. Gay lewaya. Sina kinabawan jotay. Gay lewa. Sa rena numala turang o emosi na non rombula. Sama ni bagayoki na. Wana turangan na bunibalu. Ya. Rosya ni kelas apa orta katuna turangan na bunibalu Indonesia lumasi. Kena dua talangan na kena tambua. Me sanggai baga sulumitai ko emosi. Tolewu sanggai tauran na tambua. Sanggai suli kinoko yan lewani tamata na bonua na iyaumbula. Wagandua kiwa na turangan na bunibalu. O iran na nantanggas do lalakay tu ni tukutuku endo yado yarando umbuli na kena meki. Salawata tu kena kena gangana yarando umbuli ay. Nanduan na meki ang buli ang ona na turangan go wanitan raw. Ngay duan nam nga pakakotong ko na kena rorong. Ngo salawata kena kabagay do. Emosi rusumae katumba. Tumbera na tambua kagabuta. Au sasulia nangele. Tamata. Na yaumbula. Vakandua. Na mekengo erando meke takatal tunganan do nangauna. Sa siya nga to ni bakadur to naman inday. Ya au yana tugu-tugu sa ilalaka ye tugu na tugu na kaya bagay ito. Na kaya may bagadur ya sa may bibakan titik sara bagay bola sa may yadoki na mesa ngali na yabusa kinayabuso korlip. Sabi siya tagtalangakin na nayagan yabusa mesa yabusa busarat. Ngo salawat nga so na baka nanan yung koton balta na bera baka bawi bata na nga na yan yung ganggatun na matibalo ni Tolo West nangan itu may so na allegiance na nga na yan may chiko nangono bata lang nga ngo ara may tiko kinenakor sara may tinggo mitiko na leon yabu sa busaratu may baw sara may bakatikor tiga na koro sara may bakangele doon na marama salay baka watsara kina lomaningan ibale libu kaya baka enda tauro minda na laista ka sa lakokya na ronda kaya inday aroni lasu ni tugtungo yun da may na laista nga ni tugtugo ni nabere bakang bawe sa kote kaya naken na semati chiko nga na nonda toko na tiko na biluta ki bawe yo ya nakay badir nangon ya da may bitaw nga takatungan ng monongo sa history tu nakaubiawas yang angom bertangan ni salawat tengah kinanumuni baka tataro siya ba ni talano makao kisiru chiko kau manina no mameu dura kay na bata-bata no muni bata-bata ni bitaw no ngo ay naking ngamin dabi bakararamataki ay naking ngamin dabi baka nanumito kendo na kami dan nananuman di bagiti ko naitataw nga ito kuno chisu berto na farisi natukuno ko na berto na faris kakore tanto sulia besisa nakain ni sisa luwa nakalu nakain no nakalu mekangani do na kami ngebakan na numitukina na nonde lakolok kaya do na ngauna minabakan dundun taki iya sanita ka to ni nabakaruteg to na kenayalo sasangan na liyo niya abusang burin tuto ako nambukilewo nambutini nakorobo non rasanga mele kiri na buniwalu me sa sirikimay na korobon ninyo sarto din ko mananto nang una orto na matabu balik turang maruteg sarwaliw
kanirarawa na utu chingani yawa ando wata karitu na kusaba kandavu onda 11 sawa gaya do talento na verbo kambau ya beso tale na bagat tilawa ya kemami siaroko batungano na bagat tilawa na turangan na buniwalu na sinende indai kendo ang anak kami na release kina na ngunsala kendo na kami tabador na ngunsala ni biba kasabatay uno pos tumengo na nunggu ray bakayalo baka itatala me tangutubitan ni sona kaya nandaronin do tu ko iba tatao kina yabu serua jinen da salutu jinen satoso iya na stjonga sona wakan nanu kena sona rai ka ngandrib na ngonong go mintana sama ka me babi na katay sandal singuran din ang pokota tali nakasama itu iya kaya baka enda bakambot ni nakangay wala ni wala tambay singuran bukod nakaya wala na tamat era talangan dan bukod nanita chungana sultunelo ni rai baka turanga berto na matabu wala baka turanga kaya baka erto na numame sakya ng ngauna iya may ngauna nga bakalo ngauna nga bakalo nakame baka ito bata na kangay bimbi na baru taken the chiko ono na lista lemay na turang ay nabikawang ko na tuloy bitumay minasama ko binakatamandanga nabitikin eso balata ni wala tabi tu na talain na bagador kaya na tampat-tampat ko na loko ba ni kapani tampat-tampat ay kaya ba kaya daray kaya ba kaya dalaya iya ni wala tabu sa boso dito kina iya kaya nga raw ni na bakalisya abakalisya na kaya ba kaya da bagador nga na kami doon baka dasar ayan mas nagtalon no makawa baka tulog juga kina lom ni vale baka turanga de siang ambekan kena bata-bata memital no te kina na baka nga ni taro na maramatau o sama ina numa mo may dauro tatonga enak kena baka nanon nga dabi baka raramatahin nga dabi baka nanumi me kakua kina ni tigo sonaya lo takelo en sena raitani en atikino ya naka sebenarnya nak wale besar tahu petoko baka woti na nomuni be osena kabinet ya kabinet ni ko klani tuna nonra na nonra itabiro nang gase vale tarakan na nonta gase nang kono makaw ni talan no ay MBB wasi taki menda wasi acu na tamata rangai murimai wabini binak sarkina uki kema mina warong cuka na kabini kuwa kema kabini binak bakal lewa na yalo sabsaba ngole mikina na vital nongko menda bi wasi bi bakrara mataj me bakawne satu kuno may liwe binak bakal lewsar na bika enda maybe wasi taka na kabina ni kuwa o baka binibinak talaga kinataw na mo vital no tikmeliuyan na vitamban ni buli o lako tiku may na mongole may na buli na secondary school mongole na buli torodake kaungole Australia o listal may natapman de baka ungiti community ko taw na mongole tiko na ngangandre ni binakata mo buli baleta na nong ni biwa singko na eroni bukir talanga so ni tambangone se so ni tumtum berba rom tuk mena kabini ko na buku ni ulu tangang go na buli do man tanum ba madal net kene na kay tulu na kay biwa ungit kina nong bulay ni matay o se primary school ci ngay kalasyon o sa baka sa utuk na turun maram na tinang malum no ulung o siya nga ni rawatan na hulyo ya umusati ko ngay nakoro sanggay kasar na tinago wana turang na tamang na nunggu kere-kere sa kasar avyo na tamang sabi na ka matakan daro sana ngoli nabuwa level limay doon na numi mataw doon na numi matay ba doon na numi sele doon na numi vaele doon na numi matumbalaw daro lesumay daro na lao sar levereda sar na numulongan tayo ka na longan indalo na kakisin ko muna tiyan baltang ko ng bulan ito ko na kor.
Ni utinga na nono sa naturang na tamang sa viso tali na nuku bakasam. Sa raw nu rey tay alalo takanan rendre ni mula ni tubukan ako. Kuasa ngaya bawuna na nunggu sasanga. Siyang asoka siyang sara ni daru gabo ka binakasara. Andaru lutu bidana kalasi andaru repeat tos juga na sasang baletan na lako na corona tete au kaya eu na singa ni rawat sa mo sa tumandangan na buli na kani karuanga na buli membaletan na ngolen ni na bale ni buli bola tabu na Bible College sin ka dio sanga bulu karua na ka bulan November na mate ni singa ado kinan me usulia no ngumbula bona turanga na buku ni dona vuna warong vuna bulikina ngai parofise tala ngakina na turanga na tala bunuti ko na buku ni kadini kelu kina no ngumbula singa tala ngaya sandur tu ni tamba boni soro tanto na matango sa rede tu baka puno tu na dona auditorium sine tu kina mata Gai kabi wa kurung bite kina na Dr. T. Na wuno weta ka tuwa walay. Yo, nangone au singai form 6 kina. Ko bango ndo sangai urede tu sangai zabuti tu na bosango wuno taka na nongo bosa. Wuno taka na nongo bosa. Ne fa walay ni preach my word, preach my word, preach my word. Sa lako sarana bagan na yo mo salak ni Bible school. Ngolan di mo natural tamang mo kabi ba kasarawa ko na tamang reda kaya ba kaya kadin tidak nakalubi ko na kaya marutang ko na kinangaw na somo ko na kiniduru mo nang kaya ko libuli nangono ko pamandang nga libuli mera no buli kina na kemu na mem no misulu sa maniduban na baga tuleo ya to mani na buli na sa mambula raw sarana buli may bingarabi pakalilito ko na tinara sa bangkas ni buli sa ako sarana ngandi ki Australia. So miki nanto nangani. Kere tumoko mo sa ngolen muli sarsaro kabi ko reto yo nila mo sabor tachin ko me ambag ngango ambag mengo sala ko na Bible school. Ako ngandi man tama yung kay soma. Kwan ngandi ay Australia. Sa laki viso sara mo sa laki buli sara. Na Bible school may Australia, Harvest Bible College. Baka tawari saraki na bachelor degree kina master's degree. Sama ni ngay lifestyle mind. Ya, na ikatulo ni Kaibi wong giti na nungumula sa ikuan na may vingaray ito kaya na sakasaka ni turang. Bolito ka na nungumula na kaya may balatan na nungumula na apostolo Paula. Ang ko na tiyo na takataka na wasitin kawalo tikinindua kinitineva. Ni oko daw kenan daw ni daw zulalava balelava. Nakini naging ango oko bayang tanganan na talendi. Meng karabi ko yang akina me buket talengan na takataka ni turang. Me kako ni baka daw kini song lenlo. Ya sarangan iketul ni kay motivate kya na no sa uti may na buli bola tambo may vingaray buli bagay tal kaulo tu lesmay sa may no melay tomay na buli lao ni kuha kero sa antam ito kana yabunggo pataki na marama no tingo na ni vingaray buli na takataka ni turanga kero buli nga na kero kakana kero to koneti ko na takataka ni turanga enak na totay nga na bekay bekadikin na turanga bikin Totoka. Yang ngay tulo na kaibi bong giti na bunsa sa. Mundo sa rong pinakantin na nung sasanga maya o klan na kutari na mataybar to sa wawa to kumbak nga. Wambot ngo sa kaya kay patay may nangunong ko. May kutari na mataybar. Isa, kang rin kemrocho ko mga vitamin ni Rosa Vital no tu, kada nom Rosa nom Rosa ngol na buatan.
Vinaka via na vuli na sasanga na matay vana isele na kutarer to na dawawa tunga semana batau. Ni kuwa uronika na mateiva na isele na kaya vinaka vaki ke baka tamatalinga ko ai moro ni vodu ko tuna nangele ya yo na nongurai e usang son tamata ko moro ni vodu ko tuna nangele na lomani nongumbula todo ko ya nangonongo sandre ne tiu menembula sanangan rip taltunga menta baka buli diken taltunga menta lisunga na kaya kani bola tamu kana ngamai kinowere di nasaranga mateiva na isele ni bail mihavala taling. Naka na wale utang mi mau gitu di na nomu veo sena kami na ni kuah lele besar rabi di binaka cukup main boleh binaka temai susulu te to tambaleka binaka wale una sema cukup main Safaira Olgan bikin dona sema cukup main Dubai binaka bakal lewi ya klan besar nang wale serai ko na hubungan ni taron ni nomu bosangan ni bibakan re bako sibi tau ber na tambangon ni wir talangan itu tumber bakar ucung bosi wir tambangon ni keserua dapat mante so no mo bosangan ni bakan re kan ni bakasal beira bako sibi nangon rak kiten tandoni tikungo tu bakin go ni bola ni mati go ko ende tikungo dapat no mo bakasal beira tau kabi binakani ko nakani tau binang nakabindendai bidangan kau batong gatong go ngandam no bibakan ni mikina na ni mate ngana ngonongo ona bisuriti go bikendan ngonne ni seru anda tingo oya me kento na kaminda na bazo se komenda sin komandanga na klu me kina no dombula menda lutu dina kabayal ane mate nika na kenikerwa menda na numande bagi chiko ni nonda tuwa na nonda vesinga ni mataka ekilandu ndo ngana kalu na leli chere maya na wasi rosa buka dio tikinetin kandua jebandi takachukini na kalu biken dan ni nonda na numa na nonda ve mataka chuko buana kalu kini bale na bikan ren na tanra ba ni lolongo o ko na kalu isale suoti me na ve mataka ni ta saba kan tamberi kentang abakan dundun biko ya ena matata na nonde lako ena matata biken tan na nonde tuba entana tanrava ni nambula soutu nambula bogadeng nambula be bogarotaki baleta na kalu sabi lu tagi biken kendo na kau nangan reva mabembulin sini kuan na tambangone nangone ni kuan kendo na kamera vadora merangangan meratali taka na wilbola kera wani Ryan Ramer wili bola na dona singa dua mandanga na uwa si ruwa na uwa me bukeira beya we vale rochuko nungunga nelewa chukungan na saret chunga gorin dona na library lele to ngoinda ku totok ronong kunga nelewa usaka be rondona ibola ndona mazawa go mero wilika Ucha merongai talan no takabio na ta verokla. What other learnings? Merobola. Sasala patake chukiri ke na kai talmo tachu na turanga na chemen ni sano siru na vina kan kotomeno wilibola. O kabiro reto tamamuro sengan into wilibola. Sengan ya tumberi ko na nomunro tutua mento wilibola. Ni ula ko na university na liu ni kayangan rin may menta ulika au dumu lalanga wabo kinga ya kalunga tanga ni sing ni kaboro na nung ngabo ka dong andre babi jomro monro kako ni lago duruman andre ya ni kuara ni kaya kaya sara timberi babi na ko irna lubianta meranda uli bola ya bina kini karu tolungan anda mo bona ni kan se kona ba ta kini ngau go na non rawasi na ngau na mera tei kina ngau na mera vuli kina ngau na mera vulle soni kina ngau na mera ka homo kina
nangona mera kaya karangone leo mera sasama kilom ni vale mera ni rasa baka mato tekira nako na kaya baka ko na time management kaya kaya sara discipline tekira na time management ya saranga na bukira na non successful na non rakabo ena buli baka buli dira kina mera discipline Raba ka buli dira kina mera bang taka ko mataw na ngauna. Ondo to taw na katsubero no ko nela re dan robuli na ngauna. Nomro timetable ni kanrong karaba na bisi nga satu. Sa program ta kibaya ng bulan balte may pakasutu bibire ito ng bulan pa kayo round ito ng bulan discipline. Balatan nga nguna rasangka simikin na. Sa mataw bira na pakatulawa ta kanon robulay tutu baka. Ya endo na kaungan rafa me ubi bong giti na biran na torobo na tambangon e rafa rongo tu me nangona ni ko bekenda ngani tumbu na non deita bekendo na kali menda baga darne matai na masula kanda lolo bakira tu na lubenta na keni karua menda baga doran na itabi bakatama ni non da baka bulidira na bosa babalang itunto bango baka wiki mundo na marama may nisilandi train na child mambale menda na baka bulidira na luya baka bulidira na tubaka baka bulidira na baka sangga baka bulidira na baka bisnisi na kabango eronira ndamenda baka bulida bira don na langwan do zabuti tu menatembare membaletang ora turangari kawicina nage ina nomro ingkasing-kasila na ingkasing-kasingan itake na nang kasitalangaki no orto nalalay kaya baka sa reda to orto nangone nindo wili bolota ona ya na wili bolota lenga kaya baka reda chikongone ni anra bakiti kota ona me anra non robuli kanon rotaka ni buli erauna anraba ya evidan ka ngane me baka ungi tikenda kina ni tumtumbu balatan non deitabi siang wala nga nabi baka ni nabi baka surumi baru taka na bale yo ko nabi kalali bango ko elang kasarchunga bikenta na kawito kerawan nindayan raba may nanonda luwas siya nanonda ngaw na nabikataliso balatan na kaluwi na taruin kaya na nasaban na numitabi baka tama o karaba pira na lubeta na sano siru kaya baka ilailichi ko na ngone rarawaka au nanganrewa muna po sambole-bole boya iran na turang marama ni siru aniko menda bole kenda manda menda karaba manda na yalundina na nonda itabi baka tama visusungi vira na lubenda yan boso tataw na baka nanumingasi na baka salting ko salamat at nga ni kinakasambula tayo tiko kinatabi kahit tiko bibikin daw kuha ni bola takalolo malango buru-buru na siya nga ni takaliraw abuti ko ni baka salat taki na siya nga dinday may baka nga nakaw ni Torakato na kinikatulong na nonda sa sangta ka na itumtum menda tuwa kata ka na kabibu ke bakailaw membalitiran na lubenta nekakuha ni lako korni buli gasing raw ni buli na textbook les ko sumayin balti ni sinso minanon reduru kinanon dambulat ta kami takakuha ni bulan ni bakararabi kinamati nito na kaya bakain takilikan ta na tama o kenda enda kalubiran na lubenta salu muti kenda tiko na kalumenta viva karota kibir na lubenta sabi na katingaki na nandambulan ni tutu-baka kaya baka enda siyang nitaka binaka da tutu-baka tak na kinabang taginanggeli dati rokete dati roro ni bosatawan na linya buso korlew ni rabuti to ka na raw ni doko ngo eso na kairo ni baka burito na kinasomirawan na kabaka buli do na turangan ni nambuk-mbuk may kandaw
toka ngangori tainingon sala ngamen na koro. Nalubian na wuli na university. So mga nano na wuli na university yan at ti rocket ya pa ito. Yan naka ni sa chuko na tutuwa ka. Gaya sa kakina na nonda saka standa saka na nonda po kambota. May kasi nga lini bi bakalungat tayo kinagkalunat yan sulit na baka bi bakalungat tayo kinabikan na tiba ka. Yang ngaso na bika nga nga na Dr. T ni bata-bata ni talanongo. Kiraw nga ni ubi baka nanumito nga kina. Kapag tulo talangan siya ni kuwa kaya baka mus to ka so na baka sala yung beauto ka. Meu keribi usutiti ko na numuni bata-bata. Yan na kagawin na handis nga day. Sabi na kami na walip saratau ni sa puso ti Macau tu na rong vinaka di nomu ni vakasal na kami ni kotau rong vinaka rabi di vinaka cukup minggu na biwa kani lewra sem cukup Australia dom bulan vinaka na biwa kani to sem cukup Australia meni Silandi kami baka di vinaka baka lewi kami tau na ngono ni suletu na kabinaka ni signi kuwa na nomu ni ngong pakataka kan waso sini bubale o mendambe mo may waseso na tuku rong binaka daura kiti ko may nomu dolo mani bale na turanga bitamani yani seberanga ni may laban na nandaro bitalan no sa sultu ko na ngauna ke bakaw ni bia bakambula we soir na we kamunyo ni bakarong ti ko may sa sultu ko na kana ngono bikam ni tao. Naka Dr. T na tumanda na baka binabinaka kina naman beki mani na buni bata-bata na kina sulit yung nanguno mo may zaura ka to kaya so na baka tataron baka tarong to ka na ngandang talanga mo baka bulat talanga bilera na siya mati kumayan na nung bata-bata and kabini kuwa binawaliw na nung nisulyan na nung niyaw na nung ningaw na and nung ni mayroong oto tuyo so na bulango ni bulan nindo na tamata bikim ni na turang marama ni sirua na singandinday na weka muni nga italo tato nga na ilalakay nga ni bulan bulataka weka nga mayroong oto o nga talaga mo buong bulan ni drive na dolan rabi na parang ko tumay na singan rabi ni kuwa mutu dolan na abuso korolebu dolan rabi muni na abuso mburintu na singan rabi ni kuwa rabi wali besar na parang tumay masukot polong na tekot na lenda dolan lendi abusa abuso korolebu na abuso mburintu na bika kawan tamata yan na bising agong wata mo dolan balabu maramatau drive value besar na ngauna sulikot na bata-bata ni bitalan sabi na mundo musik itu tiko na bubale may nambuke wakatalanga kina isya may nadolase kito baka nakano sarcho baka lebu bikim ni tao na nomuni may tiko bat kikimay minakabini kuwa na baka binibinaka kia ni may marotakan na alo ni biba kasalataki na bose ni biba ka minimini kina nomuwasya may baka doon na beka onro takabati ko na turang biwatini na buku ni nomro bin karabi lo mani bale na Willy Bola na bimbi ni karabi kalo na bimbi ni baka ngataki ngauna sa totokan din dareda ninda matanataka doni bakarita binakaya biran na bakarong tuk manaka binikua bi bakalong kangkate kindina keto salo lo masarte ni bakalewi kemdona lew ni pupale na matu pupale ngomi Hawaii nui takatu tau ni nangol tale na bisurete na otu tini mata ni bulango keto na bakadur chicken na zero form sa ngol tu ni kina bisurete muni na lista limay mena may toman tali na tali manyumangi ndor sa may takaw na biwa kani enang bongo binakani ko usado boy na num nilawa sa din komite ko na bako binaka binaka makalewi ya tao kapo yang ngani ngule na na stomi na bu ay $100 tiko nga
Babi di binaksaran makaleo. Usia kan ngulit apa round na nona bosa na turang at mamuni o klanto na turang abu na nomuni turang ay tumbu-tumbu. Baka binibinaka na buku ni viva kong gete ni buli. Kito sa babi di binaksar chukayan kito sa baka mo di chukayan tao. Lolom sa rivali binamundo na kiro na ngone. To na kay sota tali chukayan na mo ni bulanggo na buli babakan. Nakabaliw sa tao, mata ko man. Nawaliw tao, nawaliw ng unong ano mga tao no tao o nawa non tao. Di ba galing. Nakabaliw, mata ka tao. Nakabaliw sarvi kim ni namarro ko chuko mai sarro ko binakatit ni talan no e ngoli chuko tal no saranga ba ko biokani tal no saranga e lomo ni vale ba ko binak tek sar chuko bali bikim ni na semati ko mai na rong binaka ni vital no na ka binaka ni kuwa ba ko binak sar chuko na bubale ne sebulo ni takele e na no muni ngoli mena ka ni kuwa tao mo mai bit bulo ngori ke mamitu e na talan no rong binaka tangande wo indina tangande no etu masel ngande Australia dilis talanggo ena tau ni totoka o nandi ena tinna ena wala kaloka ng bongin kuwa ena ndo tal chukina na nanda bulani o te tusi nranra ningi sema tal chukuma na may tuman tal na nanda bitalan no nakavali avo ni mo to komanda me ta ngona katarava ngwa nga na nomlindo ni vingaravi o mbulo terisi bunindilo ni mo